Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane. Mu Rwanda abashoramari mu rwego rw'ubukerarugendo baravuga ko mu kwezi kumwe gusa hafashwe amategeko y'ibihe bidasanzwe bamaze guhomba miliyari zigera kuri 35. Barasaba leta kugira icyo yabafasha mu rwego rwahungabanye cyane kurusha izindi mu buzima bwahagaze hafi ya bwose. Aho mu Rwanda kandi haravugwa hitabwa muri yombi ry'abanyamakuru babiri mu minsi 3 ishize. Komisiyo y'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi EU iravuga ko Ubutaliyani bugomba gusabwa imbabazi zivuye ku mutima n'Uburayi kubera kubutererana no kutabuha ubufasha bukenewe mu kurwanya icyorezo cya coronavirus mu ntangiriro. Ntibibagirwe n'ikinamico runana muri aya makuru yabawe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hongeye kugaragara izamuka rikomeye ry'imibare y'abantu batakaje akazi muri iki cyumweru kubera icyorezo cya coronavirus. Abandi bantu bagera kuri miliyoni 5 babuze akazi mu gihugu gikomeje kugorwa no guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Mu kwezi kumwe gushize abantu miliyoni 22 zabuze akazi. Iri zamuka ry'imibare rishobora kandi gutuma haba ubusabe bwo kurangiza amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu bice byinshi by'igihugu. Perezida Trump yavuze ko ashishikajwe no gufungura ibikorwa by'ubucuruzi kandi ategerejwe kuza kugira icyo abitangazaho uyu munsi. Ariko rero abaguverineri benshi b'amaleta atandukanye mu gihugu bumva ko kurangiza amategeko byaba bikozwe huti. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko Uburayi bugomba gusaba imbabazi zivuye ku mutima Ubutaliyani kubera kunanirwa gufasha iki gihugu mu ntangiriro z'icyorezo cya coronavirus. Aya magambo ya Madame von der Leyen yabwiye inteko y'Uburayi yakejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutaliyani Luigi Di Maio. Yavuze ko izi mbabazi ari igikorwa cyiza cy'ingenzi cy'ukuri kandi ngo cyiza ku mugabane w'Uburayi wose. Ubutaliyani ni igihugu cya mbere mu Burayi cyazahajwe bikomeye na coronavirus kandi cyapfushije umubare w'abantu benshi kurusha ibindi byose ku isi ukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bibaye mu gihe nyamara cy'impaka zikomeye zishingiye ku bufatanye bw'Uburayi zibanjirije inama ikomeye y'abayobozi b'ibihugu by'Uburayi izaba mu cyumweru gitaha, aho izaba yiga ku ngingo yakomeje gucamo amacakubiri ibi bihugu yo gusangira ikiguzi cyo kongera kubaka uyu mugabane w'Uburayi igihe iki cyorezo kizaba cyarangiye. Inkuru ya Mark Lowen muri yumva mu ijwi rya Ferenga kwaye. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze yuko benshi batabonetse igihe Ubutaliyani bwari bukeneye imfashanyo. Ati kuri ubwo rero birakwiye ko Uburayi bwose tugomba gusaba imbabazi Ubutaliyani. Ntushobora guhangana n'ikiza nk'iki hatabayemo kuvugisha ukuri ku gikorwa icyo ari cyo cyose, ukuri ku biharuro, ku buhinga no kwigendereza, eka ndetse n'ibikorwa byacu bwite. Ego niko nta n'umwe yari abyiteguriye. Nibyo kandi ko benshi batabaye hafi igihe Ubutaliyani bwari bukeneye gufatwa mu mugongo mu ntango. Kandi niko ko ari ngombwa ngo umugabane wa Buraya wose usaba imbabazi ubikuye ku mutima. Izo mbabazi zakiriwe neza n'umushikiranganji w'imibano n'amahanga w'Ubutaliyani Luigi Di Maio. Yavuze yuko ari byiza rwose ku mugabane w'Uburayi. Yongeyeho ko umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi ugaragaje ubutwari bwo kurinda no gufasha abaturage bose. Ubutaliyani bwari babajwe n'ukuntu ibihugu bimwe bigize uyu muryango umwe w'ibihugu by'i Burayi byagiye bigura intege mu gutezura amabwiriza ajyanye n'iby'ubukungu kugira ngo bafashe ibihugu guhangana n'icyorezo cya coronavirus.
tujya mu Butaliyani aho minisitiri w'intebe w'iki gihugu Shinzo Abe yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu hose mu gihe ubwandu bwa coronavirusi bukomeje kuzamuka. Ubu harabarirwa ubwandu bushya bugera kuri 500 ku munsi. Bwana Abe kandi ari bunatanga amafaranga ku baturage b'Abayapani bose kubera umubare w'ababura akazi ukomeje kwiyongera mu gihugu kiri mu nzira yo kugwa mu izahara ry'ubukungu, icyo bita recession cyangwa se recession. Yashyizweho igitutu cyo gukora byinshi, abaguverineri b'intara zitandukanye bamusaba gutangaza ibihe bidasanzwe kugira ngo babone ububasha bwo gufunga ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no gushyira imbaraga mu rwego rw'ubuvuzi. Umugabane wa Afurika, umubare w'abantu banduye iyi coronavirusi ukomeje kuzamuka urenga 17,200 ndetse n'impfu 910. Afurika y'Epfo iri ku isonga mu bihugu byazahajwe cyane n'iki cyorezo. Umubare w'abapfuye wavuye kuri 7 ugera kuri 34 ejo hashize kuwa gatatu. Hagati aho ariko muri Afurika y'Uburengerazuba hari n'ubwoba ko iki cyorezo gishobora gutuma abarwanyi ba Kisilamu muri ako gace bagura ibirindiro byabo bakagera mu gace ka Sahel ndetse no hirya yako. Inkuru ya Anisoy muri yumva mwijwi rya Mark niyo nkuru. Buke ibiharuro by'abamaze kubonekamo umugera wa corona muri Afrika bikomeza kwiyongera. Somalia ejo yatangaje abantu bashasha 35 bagwaye COVID-19. Ariko urugamba ruri ku mpande nyinshi. Muri Kenya igipolisi kimenyesha yuko cataye muri yompi hafi bagera ku 100 bari mu mushinga amateka n'umucamanza bafashe bari kunywa mu bubare baciye kubiri n'amategeko yo kuguma muhira. Muri Nigeria imigumuko muri wa Lagos yakomeje kuvugwa ku mbuga hwaniro. Igipolisi cyo muri leta ya Ogun bihana urubibe n'uwo muji cafasha abantu 191 inyuma y'amakuru cari cahawe y'ubusahuzi, ubusuma bukoreshejwe ibigwanisho ndetse no konona. Ariko naho abantu bariko barabona ingaruka zo gutegekwa kutava mu ngo zabo, hari ukwibaza niba hari umuco uraboneka ku nkurikizi nziza bifise. Nubwo ubutunzi bwacu bwasubiye kudindira, Afrika y'Epfo iremeza yuko iri mu nzira nziza mu rugamba rwo gutsinda COVID-19 kubera amategeko yo kugumiza abantu mu rugo yafashwe mu gihugu cose. Nico gihugu ca mbere gifise abantu benshi banduye muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, kuburyo atankeka yuko n'ibindi bihugu vya Afrika bizokirabira kwa karorero byizeye kugabanya umurindi w'ikwirakwira rya coronavirus. Iryo jwi ntabwo ari rya Mark niyo nkuru nkuko narimbaze kubabwira, ni rya Florentine Kwizera nkwiseguyeho rero. Facebook yatangaje ko abayikoresha bazatangira kubona mu butumwa bubaburira ku makuru y'ibinyoma ndetse n'ibisobanuro by'abaringa bishingiye kuri iyi ndwara ya coronavirus. Umuyobozi wa Facebook Mark Zuckerberg yavuze ko ubutumwa buzaca mu ndimi zitandukanye buzagera ku bantu bayikoresha bigeze gukoresha amakuru y'ibihuha, ahubwo bugahita bohereza ku mbuga z'amakuru yizewe y'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS cyangwa izindi mbuga zigenga zigenzura ukuri ku bintu bivugwa. Iki kigo gikomeye ku mbuga nkoranyambaga kivuga ko kimaze iminsi gikura ubutumwa bubi ku rubuga rwacyo, burimo nko kuvuga ko kunywa umuti ukura imyanda ku myenda bivura iyi virusi. Ibindi binyoma birimo nko kuvuga ko iyi virusi ifitanye isano n'ikoranabuhanga rya interinete igezweho yihuta izwi nka 5G. Facebook imaze igihe inengwa bikomeye kubera kwemerera ubutumwa nk'ubu bw'ibinyoma bikomeye gukwirakwira ku mbuga zayo. Iyi ni BBC Gahuzamiryango urayumva ndetse no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook live ku mashusho. Urajya kuri Facebook ushake BBC Gahuza ndetse no kuri BBC Gahuza akadomo.com. Saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Nyumva. Mu Rwanda abashoramari bo mu bukerarugendo barasaba leta y'u Rwanda kubagoboka kubera igihombo gikomeye bamaze guterwa n'amategeko y'ibihe bidasanzwe yashegeshe uru rwego by'umwihariko. Urwego rw'ubukerarugendo ni rumwe mu zazahajwe burundu kubera ibyemezo byafashwe byo gufunga imipaka y'igihugu no guhagarika ingendo z'indege.
mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa hatangajwe ibihe bidasanzwe. Uru rwego ruravuga ko rumaze guhomba miliyari zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda rwinjizaga kubera abakerarugendo basuraga ahantu nyaburanga hatandukanye, ndetse n'imirimo imwe yari ishingiye kuri urwo rwego yahagaze. Inkuru y'umunyamakuru acuri Kigali Jean Claude Mwambutsa. Ibarwa y'impuruza urwego rw'ubukerarugendo rwandikira leta y'u Rwanda ivuga ko nyuma y'ukwezi kumwe gusa hatangajwe amategeko adasanzwe, uru rwego rwahagaritse burundu ibikorwa byose rwakoraga. Uru rwego rubarurirwamo amahoteli, ibigo bitwara kandi bikanayobora ba mukerarugendo ndetse n'ibikorwa byo gutegura inama zikomeye. Ruvuga ko rumaze guhomba akayabo ka miliyari zikaba ka 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'uru rwego Frank Mugisha avuga ko iki ari igice gito cy'igihombo bateganya guhura nacyo, kuko kireba gusa abashoramari bagiye kuri 24% gusa. Ibigo bitwara ba mukerarugendo ndetse bikanabayobora ngo nibyo byahuye n'igihombo gikomeye cyane, kuko bimaze gutakaza miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibarwa yandikiwe ikigo cy'igihugu cy'iterambere isaba leta ko yafasha abashoye imari muri uru rwego guhemba abakozi ubu batari kubyazwa umusaruro, ndetse abenshi bakaba barahagaritswe. Hari kandi ngo n'abari barasabye inguzanyo mu mabanki badashobora kwishyura muri iki gihe ibikorwa byahagaze. Ku buryo bw'umwihariko iki kibazo kiravugwa mu bubatsi amahoteli basabye inguzanyo za banki, bikanga ko ashobora kugurishwa mu cyamunara kubera ko benezo batishyuye inguzanyo. Urwego rw'ubukerarugendo rusaba leta gushyiraho ikigega cyafasha abashoye imari mu bukerarugendo kubona amafaranga yo kongera gutangiza ubwo icyorezo kizaba cyacishije make. Ntitwashoboye kubona ikigo cy'igihugu cy'iterambere cyandikiwe ngo gisobanure uko cyakiriye ibisabwa n'uru rwego rw'abikorera. Gusa banki nkuru y'igihugu yari iherutse gutangaza ko ishyizeho ikigega cya miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda agomba kugurizwa amabanki ku nyungu ntoya. Aya mabanki nayo ngo gasabwa korohereza abayasabye inguzanyo badashoboye guhita bishyura kubera ingaruka zishingiye ku cyorezo cya COVID-19. Aho mu Rwanda kandi haravugwa itabwa muri yombi ry'abanyamakuru babiri mu minsi 3 ishize. Abo banyamakuru bombi bakora ibiganiro ku mbuga zabo, bamwe bavuga ko binenga ubutegetsi cyangwa se abategetsi, ndetse bigaha urubuga ngo abanenga ubutegetsi baregwa ibyaha bitandukanye. Ku cyumweru tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane, urwego rw'u Rwanda rukurikirana ibyaha RIB rwatangaje ku rubuga rwako rwa Twitter ko rwataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste ufite urubuga rukorera kuri YouTube rwitwa Umubavu TV. Arashinjwa guhuza abaturage abizeza ko ngo agomba kubaha amafaranga kugira ngo abafate amajwi n'amashusho agamije gusabisha iyo nkuru inkunga mu nyungu ze bwite nk'uko bivugwa na RIB. Inkuru irambuye tubaze Yvette Kabatesi. Ejo kuwa gatatu tariki 15 z'ukwezi kwa kane, urwego rw'u Rwanda rukurikirana ibyaha RIB rwataye muri yombi Niyonsenga Dieudonné. Mbere yaho ku cyumweru tariki 12, urwego rwa RIB rwari rwataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste rumushinja guhuza abaturage abizeza kubaha amafaranga ngo abafate amajwi n'amashusho agamije gusabisha iyo nkuru inkunga mu nyungu ze bwite. Nsengimana Theoneste afite urubuga rukorera kuri YouTube rwitwa Umubavu TV, naho Niyonsenga Dieudonné akagira urubuga narwo rukorera kuri YouTube rwitwa Ishema TV. RIB ivuga ko Niyonsenga wafatanywe n'umushoferi we baregwa kurenga ku mabwiriza yo kuguma mu rugo agamije kurwanya ikwirakwira rya COVID-19. Niyonsenga na Nsengimana bari bamaze iminsi bakorera ibiganiro bahuriyeho kuri YouTube basesengura bisanzuye bimwe mu byo babona muri politike y'u Rwanda. Kuwa mbere, urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC rwasohoye itangazo rimenyesha abanyamakuru ko rwakurikiranye ifatwa ry'aba banyamakuru rugasanga ibyo baregwa bidafitanye isano n'umwuga w'itangazamakuru, ko ahubwo bakekwaho kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Igikomangomakazi muri Arabia Saudite cyanyuze ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter gisaba nyirarume umwami Salman kumukura mu cyo yita ifungiro. Ubutumwa bwa Basma ku rubuga rusa n'urutarinjiriwe n'abiba amakuru kuri internet basanzwe bitwa hackers, ni ikimenyetso cya mbere gishimangira amakuru y'uko iki gikomangomakazi cyari cyarafungiwe mu rugo mu mwaka ushize wa 2019.
muri ubu butumwa bwo kuri Twitter igikomangomakazi kiravuga ko gikeneye gufungurwa bwangu kubera ibibazo by'ubuzima. Basmar azwi cyane ku kutaripfana ku bibazo by'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse no gusaba impinduka muri Arabia Saudite. Nta gisubizo ariko kigeze gitangwa n'abategetsi kuri iyi nkuru. Mbere kujya mu ikinamico urunana mbabwire ko komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Nigeria ivuga ko inzego z'umutekano zishe abantu 18 mu gihe cyubahirizwa ry'amategeko y'ibihe bidasanzwe mu cyorezo cya coronavirus. Uyu mubare uri hejuru y'abapfuye bazize iyi ndwara 12. Iyi komisiyo ivuga ko yakiriye ibirego birenga 100 bishingiye ku ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu birimo n'icyo yasobanuye nk'ubwicanyi bunyuranye n'amategeko. Nigeria yategetse ifunga ry'ibikorwa byose mu mijyi ikomeye mu gihugu cyose. Ejo hashize kuwa gatatu umuganga yapfuye azize iyi ndwara mu murwa mukuru w'ubucuruzi Lagos. Nigeria ubu yamaze kubona ubwandu 407 mu gihugu hose. None ikinamico urunana bakunzi bayo umwanya no wanyu. Tade ahangayikishijwe n'icyemezo cya Filipo cyo kwanga akazi yatsindiye. Bushombe we yiyemeje gutanga umusanzu we mu gukangurira abantu kwirinda coronavirus. N'urunana. Ariko se kire, ubwo ako kajerekani ka 5 niko kananira Obama karimo amazi. Wamuretse se akansuzugura. Ni cya Cedric D. Mbese ubwo arutwishe mu bihuru kugira bigende bitera. Cedric usko twari twakuyobewe. Narimbihisha hano ku gihuru ngo mbakangesha. Nuko nabonye Obama yari yamaze kumbona kare. Bitese. Ni byiza. Ariko Cedric uri umwana mubi. Ndi mubi gute se kire? Ubwo se ujya kuvoma ukatunyuraho natwe tukajyana. Yegora, dore nk'ubu nkawe uvuye, usi twe turavayo ryari. None se nge nari nzi ko muri ujyeyo. Ariko se nk'aka kana karanzenguruka gaseka ubu ni iki kanyitegerezaho? Kere wamubonye se? Ambonaho iki se? Ubonye inyogosho ariko. Ni hatari. Mbereye se? Nawe wabaye umusitari neza neza. Nyine, urabona nge hari icyo wandusha? Wagira ngo uri umunyamuziki neza. Ariko we Cedric. Karame. Kubera icyo umaze iminsi usiba. Hehe. Muri club umunsi w'umunyina. Muri iyi minsi se mwarateranye? Mvadi we numva n'amatangazo. Nibyo. Uzi ko nahombye n'ukuntu ubushize muganga Devota yaduhaye ikiganiro cyiza. Warahombye nyine. Njye nagize ngo ntiwabyishimiye ko batuganirije ibirebana n'abakobwa. Narabikunze cyane kandi biriya n'abahungu birabareba. Uzaze rero. Urabizi ubushize Devota twigishije ibirebana n'inda ziterwa abangavu. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no kwirinda ibiyobyabwenge. Ndanabyibuka rwose ko yatubwiye ko ibiyobyabwenge ari kimwe mu bituma urubyiruko rwishora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye rugaterana n'inda. Ndumva ari byiza ahubwo nanjye nzajya nza we. Ahubwo se kuki kerera gusiga? Wazaze se ubundi ubukora icyo uretse gukina bi. Ariko we mute Karame. Ibi biri muri ambaraje ni ibiki? Ndekera ibintu bimwe. Ni ibiki se? Ubwo se undi urabaza ubundi warebyemo. Ego man. Ndabona ari amavuta we. Ariko ubona utatunaniye mute. Uwaraye itunganye na musaza wacu akuziza ko wavuye mu rugo ukajya mu rugo abandi gusurana. Muri iki gihe kandi bitemewe. Kumba ari ibi bintu byawe ugiye kuzana. Yego nyine ni amavuta yanjye yo kwisiga kandi rwose nari nyakeneye. Kandi wa mukobwa uzadukurura ishyano. Nta soni. Kandi ubwo n'ibyamukororwa byawe byagutwaye umutima. Niyo nyine. Ariko we na musaza wacu murakabya sha Benita. Ubwo ko ari kwa Patrick nagiye kandi nawe rwose nagarukiye ku irembo. Sinigize nanamukora no mu ntoki. Yamereje amavuta yanjye ubundi ndakatamita niyizira. Nta n'ahandi hantu rwose nagiye. Kwa Patrick ariko si iwanyu. Ikindi ibi bintu muherekanya mutazi aho byavuye. Nta wamenya ko ababizanye batari barahuye n'abarwayi ba coronavirus. Ndakuyamye Beni, amavuta yanjye nawe yahuriye n'abayirwaye. Ngewe rero ndagusabye ngo niba ushaka amahoro hano mu rugo ubahiriza amabwiriza mute. Ejo bundi twasanze Petero yaje kugusura uzi ko bitemewe. Uyu munsi ufashe inzira ujya kwa Patrick. Mute, niba kuguma mu rugo bikunaniye tuzakuregera ubuyobozi.
rwose pe ikindi izo mukorogo zawe ushatse wazireka mute kuko si nziza pe. beni nyine ibyo felicien yambwiye nabyumvishe ko ari ukwihagararaho kandi ni ukuri nzisubiraho sinzongera kugira ahantu njya amabwiriza yashyizweho atarahinduka keretse nyine tujyanye mu murima kandi ni ukuri nyine no kwa Patrick nubwo isi twigize twegera twari twashyizemo ya ntera ya metero. Ibyo sinabyemeza kuko sinanabihagazeho mute keretse niba ayo mavuta yakunagiye mbese nkubaye amafaranga wayakuye he mute. Ibyo se birakureba ariko se ubundi iyo telefone kutayitaba ahubwo ukayitegereza gusa. Itaba iyo telefone ariko ireke gukomeza kunsakuriza mute. aro bite mute aro bite sheri wanjye aro kunumva nari kumwumva se ni amarezo sinkumva neza. Yase ko mwumvara ni gute wowe utamwumva kandi fone yawe iri ku gutwi muko. Hano nareza reka nitarure tuvugane. Patrick bite se wangu? Ni byiza we ariko se no kubera icyo utanyumvaga? Nakumvaga ye Patrick nuko nanga ko Benita nawe atwumva sha. Okay bite se? Ni byiza. Amavuta se wabonye ari sawa? Yego sha Patrick. We nanjye nishimye ejo baranshimishije bya hatari. Genda wacyana we bankoresheje ibintu bibi ntari nanateganyije none ngo nguki. Byari byiza ariko ahubwo tuzongere we mu by'ukuri naraye nkurota none ndagukumbuye. Oya rwose Patrick. Yego se gita sinzongera nkakugura niba butayo ngawe nashira. Uravugisha kuri Patrick? Ni amahoro se sori? Ni amahoro papa. Ngize ubwoba. Niki kiguteye ubwoba se? Kuzindutse bidasanzwe yara. Nicyo kiguteye ubwoba se ubwo? Nta cyabaye mwana wa. Oya ntacyo da. Nuko nyine hari ahantu nari nzindukiye kandi mbona inzira ari iyi ndavuga nti reka nze ngusuhuze. Ubundi nyine nkomeze njye aho ngaho nari ngiye. Nuko da. Ntabundi nari ngize ubwoba sori. Hari inyobera rwose ikintu gitumye uzindukira hano bidasanzwe. Oya nta kindi kibazo. Hari amakuru yo muri umuntu wawe se? Udensiye se? Araho da? Umuheruka ryari? Ejo nimugoroba se nitwari kumwe? Ameze ate? Araho nta kibazo. Ahubwo papa. Ndakumva. Wamenye ibyo Philippe yakoze? Utambira ko yankubitira umwana sori. Oya da ntabwo yamukubise. Ahubwo Philippe aherutse kubona akazi. Umukuru wanjye yabonye akazi rero. Nuko rwose. Umva wa yaba yarakanze se papa. Nguki. Uzi ukuntu byambabaje? Yarakanze da. Uravuga kuri sori? Cyane rwose. Ana yanjye. Aha. Ngo kararo twakabyarana na butike n'amacapati ntundamimbaze. Oya simbyumva sori oya. Oya papa ntago wabyumva narababaye nanunda cyababaye. Ubwo uriya muhungu uri muzima? Ni gute yasimbuza akazi keza amacapati gusa? Nukuri abantu twese twarumiwe. Oya ntawe wabyemera. Nzamushaka rwose mubwira ajye gukora ako kazi ariko ibintu byo kudukoza isoni cyangwa baramuroze ngo mu macapati burundu. Papa niko wa mwana uramamagara iki sha niko ba papa uza makuru nkuzani ngo amakuru amakuru kinzani urame wiki mbwira sha ni makuru ki maze kubisoma ahantu rero ariko ba niko wonyura zarira koko ariko mwabana mwe koko kuki mutumva koko niko iyo COVID-19 simwe muzayituzanira koko ubungubu ngewe nababwiye ko niyo ubungubu bavuga ngo abantu basubire mu buzima busanzwe ngewe rwose ntabwo nabashaka ko muzerera urumva cyangwa mugende muhoberana n'abantu bose uko mushaka ibyo murabyumva sinabyemera ariko ntukagire ubwoba papa rwose nta muntu n'umwe nasuje kandi nushaka ubaze na mama none uvuye kuzerera heza ngeze hano ndabanzana na karaba intoki n'amazi meza n'isabune uvuye rero niko ko nababwira rwose ko mutagomba kugira aho mujya gukina gukinira hano mu rugo ubwo uvuye wowe si iyo bavuze ngo guma mu rugo urinde n'abawe wumva ko kugenda uzerera ahantu hose ari ngombwa papa rwose tumye ntanakubwira amakuru meza nari nkuzanye amakuru meza se yo kuzerera ni makuru nyine twavuye kuvoma na ba Cedric ndamuherekeza mujye ngaho ntabwo nimunyumvire koko numva urwo mu rugo rwose ariko kandi sha wa mwana we uva kuvoma aho kuza hano urumva ukajya kunyura yirgira mu gasantere niko ba abayobozi batubwiye ko tugomba rwose gukora iki nibatubwiye ko tugomba kwirinda coronavirus ntabwo ariko batubwiye ikindi batubwiye niki gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwirinda kwikora mu maso ku munwa cyangwa ku mazuru tutakarabye intoki ikindi kwirinda gusurana no gukora ingendo zitari ngombwa none ubwo wowe wagiye ku gasantere ari ngombwa mbwira koko
oya ndasaba imbabazi papa. shaha rero Obama rwose ugomba kwirinda wubahiriza amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima urumva urumva yego ariko ubundi ibi bintu wabihimbamo n'indirimbo ndetse urumva wabihimbamo n'indirimbo rwose aha nanjye ndagufasha kuyiririmba ahubwo reka nzengerageze rwose Coronavirus ni indwara mbi cyane ni icyorezo muze tuyirinde twirinde n'abacu dore hishe benshi kuri iyi si dutuye twirinde coronavirus tuyirinde dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune coronavirus ni icyorezo irinde gukora mu maso irinde kwikora ku mazuru no ku munwa igihe cyose ufite intoki zanduye irinde coronavirus irinde nawe irinde ingendo zitari ngombwa irinde rwose ibyo ngibyo wamenyereye byo kugenda uhora mu kanya uhorana n'abantu byirinde rwose coronavirus ni icyorezo kandi cyaritse benshi murese muze tuyirinde mwabona umwe papa nabibonye pe ibyo nabonye ku itangazo uzabibasha ariko si n'ibiki umva njye rero wumva nanga gukomeza no kunyicisha amatsiko niko ibyo wabonye ku itangazo ni ibiki byavugaga iki iryo tangazo ryavugaga amarushanwa papa iki amarushanwa azagenda ate muri ibi bitoroshye turimo byo kwirinda coronavirus ubwo wa mwana urumva amarushanwa yakunda yewe ni amarushanwa y'indirimbo buriya wabona umuntu azajya agenda akaririmba ku giti cye bakamuha amanota iki ariko se ubwo se ayo marushanwa ubundi yaba agamije iki njye nabonye itangazo rivuga amarushanwa y'indirimbo ariko hamwe niba uretse kumbeshya koko nk'ubwo ubumbeshyira iki nyamara nibyo papa none waba ushaka kunyinisha shawuba aha komera karemera we kumpamagaye se bimeze bite mwana uraho udashaka ko nza aho ngaho rwose ubu rwose nahinnye akaguru kanjye mwana ndamutse mpavuye rwose mama sinamukira mwana twigumiye mu rugo twirinde COVID-19 akaribu wabaye ute kuko wagirika kunsetsa urampamagaraho kumbwira icyo umpamagariye ngo hanyuma ndayazi uhetse ko ntaherutse kujya iwawe nyine mama yarambujije aho rwose kuva hano ukuhava ngiye mu murima nabwo tujyanye kandi iwacu kwa ruremesha urabazi rwose iyo ubuyobozi bushyize hanze amabwiriza babambeye kuyubahiriza mburira iki se mwana oya kareme wintera ubwoba ubwo se urashaka kuvuga iki kareme ko hari igisiga cy'urubara rurerure cyateye inkonga kuri njye sinkumva neza mufasha witonde rwose kuko uba ushobora kuba ufite indirizi kuki hako ibyo uvuga ni ibiki kareme rimwe ngo ibyonnyi ubundi ngo igisiga cy'urwara rurerure none ngo indiririzi indiririzi rwose nibyo rimukwiriye sobanurira neza rwose reka kuntera ubwoba kareme uribuka nkubwira ko hari ikirura kirekereje kandi gishobora kukugirira nabi cyagiye umbwira Patrick se Patrick none se Patrick bimeze bite ariko kugira ngo ari ndakira ejo nimugoroba ngo mutesi asohoka kwa Patrick oya mu rugo iwabo kwa Patrick kareme Patrick amuherekeje reka kunsaza kareme gwiki ariko turabikubwiye nashwanye nawe ndagutiki yari yatangiye telefone wanjye wowe oya kareme sigaho utansaza uzi neza ko nshobora kuva iwacu mama yampitana ndakubwira ibyo nabonye yewe n'amaso yanjye ubwo se uratekereza ko mutesi yaba yarageze mu rugo kwa Patrick akazira amahora karemera ararikoroje petero arakora iki nyuma yo kumenya aya makuru naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube
kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. natwe dusubikiye ahangaha niba ibiganiro byacu utabashije kubyumva ushobora kujya kuri bbc gahuza.com cyangwa kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Ndi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango.